FC Leopards no wuok chien gol achiel kendo wuok amodhi mar gol achiel kuom achiel gi klab mar Kariobangi Sharks e tuke adhula lig maduong' pacho ka manobagi alap ma Kasarani. Kakamega Homeboys tieko dirani e thuolono mar ariyo e chung' mar Klepe tok lo klab mar Posta Rangers gonde 2-0 e alap mag Kungu Stadium. Rogers Ouma noloo ne Kakamega gol mokwongo e dakika mar 42 kapok jatugo David Juma medone Homeboys gol mar ariyo kodong' dakika 9 to tugo norumo. E tugo machielo manobagi alap ma St. Sebastian Park, klab mar Muranga Seal nowuok amodhi gol achiel kuom achiel gi klab mar Shabana FC. Aletwa ndani goal! Mekataa kwanza Bizante. Anakuja kumalizia mwenyewe. Hilary Otieno Semba. Mchezo mgumu lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa point 3. Umekuwa mchezo mgumu lakini pia nashukuru Mwenyezi Mungu na nashukuru wachezaji wangu kwa determination na zile leo wameonyesha ili tuweze kupata win. Which ilikuwa ni muhimu sana kwetu kama timu. Kiangalia kwa mechi 6 tumeweza kufungwa mabao 10 kwa mechi 6. Ambapo ukiangalia ni kama average ya bao simetu 2 kwa kila mechi. Na ikifika mali kama hapo kuna swali kubwa sana tunajiuliza. Kwa nini tunafungwa bao kiwango kama hii ama zinataka hivyo? Na ndio mali pakubwa sana inafaa tuangalie, tushughulikie kwanza, tufungwe hata kabla tutafikiria tutataka kufunga mbele.